Welkom bij nog een episode van Keier op die Rustbank met mezelf, Bradley Jonathan. Nou, vandaag zit ik hier met twee jong mannen wat baie wel bekend is in ons land, Namibië. Die mannen het net zelf opgestaan een dag en gebesluit, man, kom ons vat een verdere stap in sekere dingen wat ons doen en kom ons brei bietjie uit, ons sprei onze vlerke in onze land in. Ons bring dit wat mensen sal nagekom het, bring ons na hulle toe. Nou, ek verwelkom aan julle DJ Ens en DJ Kellen. Ouens, baie welkom op die podcast vandag. Baie dankie. Het is 'n eer om hier te wees, man. Ek is baie bly julle is hier vandag, man. Nou, kom ek begin eers gou so. Sê vir my julle se regte naam, maar jou naam is mos nie DJ Ens nie. Okay, so ek is Anthony van Skutsia. Ons moet mos nie middelnaam te sê. Nee, dat is alright. Anthony Kutsia. My volle government naam is Riekellen Philander. Riekellen Philander. Kellen is my huisnaam. Ja. Dat is die naam wat my ma vir my gegee het. My broer se naam begin ook met 'n RE voor. So sy naam is Relanzo, maar sy naam is Lanzo. Kellen, vertel my gou 'n bietjie meer van jouself. Vertel vir ons, wie is jy? Ek is 'n skamerige ouetjie man. Ek is nie lagtig. Ek is 'n rustige ou. Ek het 'n paar weke terug 28 gemaak. Ek bly in Windhoek. Ek is van Walvis af, daar gebore. As ek reg onthou, het ons 2 jaar daar gebly. So ek praat onder korreksie. Onthou ek was like 1 of 2 jaar oud hierdie tyd. 2 jaar daar gebly, trek ons swak op toe bly ons daar vir nog 2 jaar. Kom ek Windhoek toe en van daai af was ek nog net in Windhoek. Kleuterskool toe in die laerskool, hoërskool en na hoërskool het ek vir 'n paar maande gegaan studeer. En na daai was ek nou uit, dus daar waar ek nou DJ goed te begin doen. En as wat ek nou in die entertainment industrie kom en toe van daar was ek vas. Nog verder gaan, voor die te ver gaan. Anthony Ens, vertel eens vir ons, wie is jy? Ja, ek is basies 'n toerist. Een toerist? Ja, okay, so ek het groot geword. Like, ek is gebore in Windhoek. Ek was hier like tot graad 3. Toe gaan ek Loederits toe. Loederits tot hoërskool sê graad 8. Toen kwam ik toerist weer terug Windhoek toe. Windhoek tot graad 10 en toen ga ik weer Loederits toe. Ja, maar ja, en als ons praat van Enza zal ik zeggen, ik is een baie ambitious person. Ik wil altijd iets klaar krijgen of ik geloof altijd dat ik kan iets doen. Ja, zo dat is hoe ik mezelf kan beschrijven. Hoe was jouw childhood tijd voor jou geweest? Die tijd toen je nog een kind was. Hoe was het voor jou die tijd geweest? Was het interessant? Ik zal zeggen dat was baie liefde, maar ik kom ook uit een huishoud wat baie wreed was en ja, afknorige huishoud basis. So, dat was niet altijd makkelijk, he. Maar zoals ik zei, dat is ook liefde geweest. So ja, dat is wat ik aan Kellen, Jone? Ik kom uit een huis waar, zoals ik gezegd, daar is baie liefde in mijn huis geweest. Ik heb nog altijd mijn ma en mijn pa gehad. Hoe kan ik nou nog zeggen? Ik was een baie spelerige jongeman geweest. Ik heb klomp vrienden gehad. En ik was altijd die kind geweest wat die samen nooit bij de huis komt vinden. Ik was altijd in die straten en als ik in die straten is, ik blijf hier, maar ik heb 6 blokken tijd aan doen spelen. Ik was de enige geweest. Ik heb klomp vrienden geweest, ik heb klomp vrienden gehad. En ja, ik zal zeggen dat ik baie interessante childhood gehad. Ik heb mijn beste vrienden was mijn neefs geweest en ons het zo samen met elkaar groot geworden. En ja, net klomp liefde en en dat is één ding wat een mens eigenlijk nodig heeft in het leven. Liefde. Dus ons mannen, ons is baie hard soms, nee. Dat denken we ook, ach man, ik stel niet belang aan mensen niet. Maar het is eigenlijk ook die liefde van die mensen af nodig. Een man heeft liefde nodig, ja, om te bewegen, verstaan je? Nou, mijn volgende vraag ook over jullie twee. Heeft jullie het makkelijk gehad in je leven? Van die childhood tijd af, tot op, kom eens tot op 18 jaar, 16, 18 jaar. Heeft jullie het makkelijk gehad in je leven? Ik zal niet zeggen dat het makkelijk gaat. Dus zoals ik nou die vorige vraag antwoordde, dat was soms, oké, kom ik zeggen, dat was liefde, maar hoe kan ik zeggen, dat was baie wat ook aangegaan heeft. Zoals kom ik zeggen, ik is van single parent groot gemaakt basis. So, dat is die vader figure in je leven niet. Je moet jezelf die leren. Op een groot ouderdom, dan krijg je misschien jezelf, je werkt met een oom, dat ze gaan altijd spinnen, wanneer je, wat is een spinner? Ja, wat is een spinner? Je krijgt die mens. En so,
Ik heb mezelf het meeste van die goed geleerd wat ik vandaag ken. En dit wat mijn ma ook in mijn leven Die rol wat sy gespeel het, ja. ja. Gespeel het. So, ja, ik zal zeggen, dit was aan en af. Er was goede dagen, slechte dagen. Ik was bij stoot, dat was ook ik was bij stoot, maar ja, hier zit ons vandaag. So, Ja, ik zal nee. zeggen, dit was een beetje rough around the edges, maar ook sharp. Spekvet. Eens ek onthou. Ik heb het geweet. Eens ek Ja, onthou weet. nog. Hy was seker 2000 en ek weet nie wat nie. Toe het ek en jy 'n foto Ik geneem. denk het is 2017 of 18. Toe is ons albei nog Toe is ons albei nog so gewees. Kellen, sê vir ons, het jy die lewe maklik gehad toe jy as kind groot geraak het? Glad nie. Ek sal nie sê ek het my lewe maklik gehad nie, maar dit was lekker geweest. Kyk, die een ding Baie wat ek belangrik, ja. Die een ding wat ek aan my kant weet is, ek is die jongste in die huis. So glad en dis glad nie dat daar nie probleme was of goede wat ons deur gegaan het nie, maar hulle ken tog ons ouers, as daar probleme is, kinders ken nie. Ja. So ek is nou nie blind nie, ek sal sien daar's goede en die, maar baie goed is van my afgehou, want jy sal sien die en die gebeur in huis of die kort, maar een ding wat ek verbly is en wat ek nog altyd dankie vir my ouers sal sê is, ek het nooit gekort nie. Like, die nodige goede is altyd daar gewees. As jy altyd ons klomp geld gehad het of klomp die of klomp die gehad het, maar hulle my ouers het seker gemaak ek word reg groot gemaak, wat ek nodig het ek altyd gehad. En ja, dit behalwe die het ek wat ek nie gehad het nie, het ek nie gekry van my ouers af. Ek het self iets gegaan en ek het dit gaan kry toe ek by 'n ouderdom kom, maar ek het kon gekry. So alles altyd lekker geweest. Ek is baie trots op die kindertyd wat ek gehad het. Dit was vir my baie lekker geweest. Ek wens ek kon teruggegaan het. Ja. Ons het nou so lekker gesels oor julle se childhood days en hoe julle groot geraak het. Nou julle word geken in Namibië vir een goeie ding wat julle doen. Wat DJ is. Waar het hierdie ding begin? Waar het dit begin? Ons praat nou nie van selection nie. Ons praat nou van jou Onsself loopbaan as as 'n mens jouself, verstaan jy? Waar het jou nou begin, Kellen? As dit kom by DJ, my het eintlik baie snaaks al begin. As 'n kind op hoërskool is ek altyd die een gewees wat ek sal soos die tyd wat ek op hoërskool was, as dit die Heavy K en Shimza goede, die baie Afro House was hoe kan ek sê, was populair geweest. Commercial House was populair geweest die tyd. Maar vir een of ander rede, ek ken nie waar dit begin nie, maar ek sal een song hoor, dan is miskien hierdie song se beat wat speel, dan kom klop dan net 'n ander lyrics, 'n a cappella in my kop in. Voordat ek ewen geken van DJ goede, dan sal ek altyd my vriend sê, nee, jy hoor daai song. Wat as die ding nou daar aankom, dit klink na wat. Voordat ek ewen geken wat dit is, voor ek geken het van 'n a cappella of enige ding. En toe was daar een, ek dink dit is 2012 of 2013 geweest, een van die 2 jare. Toe het my neef uit Walvis uit afgekom. En hy het by ons gekom play en hy het gekom vir 'n tournament, een of ander sportstournament. En hy het op sy laptop virtual DJ gehad. En hy sê 'n DJ. En ek sien nou hierdie goed en ek wonder wat is die, en ek sit nou daar en ek kyk nou bietjie wat maak die man en ek sien hy maak so en hy mix hierdie 2 beats en hy maak hoe en hy maak ha. Sê ek like, nee man, ek hou van die ding, wat is die? Sê hy vir my en hy verduidelik vir my bietjie en wat sê ek, nee, ek soek die ding. Sit ek dit op die master laptop en van daar was ek hooked geweest. Vir die volgende sê 5 jaar was ek 'n bedroom DJ geweest. Ek het skool toe gegaan. Ek sit in die klas en dan dink ek net aan musiek. Jy dink aan daai virtual DJ by Ek dink aan hy virtual DJ. maar om by te doen. Ja, soos dat ander kinders aan PlayStation gedink het, my kop is aan tyding. Nee, wat as ek hierdie 2 songs so maak en wat. Dan kom ek by die huis van daai 2 uur middagtyd tot aandtyd is ek op die laptop, ek is besig. My ma goed, ek kom huis toe die honderde sê die diepvries het gehaal nie. Maar word ek daar geskel en is net, man, hierdie kinders van hierdie huis en wat so goed. En ja, so het ek myself die musiek goed aangeleer, tot ek nou begin ek ken het van beats tel en wat is a cappella en instrumentals en wat so goeders. Tot op die 2016, 17 goed se kant. Ek ben nou begin kuier met my vriende en met my neefs en wie en wat nou. Maar ek sal myself beskryf as 'n baie introverted persoon. Ek sal uitgaan en sal gaan kuier, maar ek sal stil is, ek sal meer in my bubble wees. Ja. En ek geniet myself. Dis nie om te sê ek geniet my nie, maar dis net ek is nie die eerste een om te praat nie. En in my vriendekring was ek altyd so gewees, dan sal ek my laptop saamvat. Almal sit in kuier en gesels en drink en hele en wat.
ek is hier op my laptop, ek connect ek hier by die Bluetooth speaker. Dat DJ ek gou vir almal en ek is van die begin van die keer tot die einde is ek nou die DJ en ek doen maar net my kop so goed en ek worry nie eintlik of hulle van dit hou of nie. Ja. Ek is maar net ek geniet myself. Ja. Ek wil maar net hulle se geraas en nie om te hoor en wat, maar ek is lekker man. So het dit begin tot my vriende later vir my gesê het, nee, jy moet hierdie ding ernstig vat. Nee, kom gaan jy nie by die klub of die klub en wat. Maar ek het nooit gehou van clubs loop nie. Okay, nee, ek wou altyd, ek het die ID gehad nie. Zodat ik al die mensen gespin, nee, ik hou niet van clubs en wat. Zodat hulle me niet nooi nie. Van ik was bang, voor mij, ik was zo bang geweest om naar een club toe te gaan en die bouncer zei van mij, waar is jouw ID? Ja. Dan ik heb nu die hele party gespoild. Ik moet nu bij de eindslip afgeleid worden en wat zo. So ik heb al net voor mensen gezegd, ik hou niet van clubs nie. En een dag komt het nou dat ik mezelf aan een club heb gevonden. Ik was nu oor 18 en wat. Skeier daar en weer eens ons skeier. Ik kan maar zo niet met mijn laptop in die club gaan, nie, maak nie sin nie. Maar ik hou net deel die DJ top en wat hij doet. En dan zeg ik aan mijn vriend, nee, zie je wat hij nou daar gaat doen? Dat ik kan niet zo gaan maken. Wat. Zo, zij is nou backseat driver. En een dag toen vind ik me in die club waar ons nou is die eienaar daar geweest en die hoofd DJ. En toen wees mijn vrienden van mij net daar staan, we gaan praten met hem, proberen wat. Voor een mens wat bij skam is in die oomlik het ik daar een baie courage gehad. Toen ga ik en ik ga praten en ik zeg ik is wie en wat ik wil. Kan ik proberen om hier te komen spelen en wat. En die rest is history. Vandaag weet ik net beginnen leren en net meer en meer gebouw en stap voor stap heb ik gegaan en tot ik terug op hierdie punt gekomen heb. Eens. Ja, dat is een story, nee? Jullie man het een story. Hoe het jouw journey begin? Oké, ik zal zeggen die liefde van muziek was altijd daar. Want als ik hoor hoe mijn mama misschien zei, nee, toen je klinkt was je gewoon van Gaza ze hierdie song zingen of wat zo. So die liefde van muziek was altijd daar. So ik het vroeger genoemd, ik was baie stout. Ja. So als die kinders met niet toe gaan het Erik, met niet zoals een theeclub, maar waar die kinders gaan dan heb ik ook skelm samen gegaan. En daar gaan staan ik heel tijd langs aan die DJ man. Dan luister ik net om uit te maken, like, wat een programma gebruiken hulle. Ja. Van ik zie mos nou, nee man, ons het dan ook een laptop bij deze. So hoe kan die man DJ, maar ons het een laptop bij deze. So ik kan mos ook DJ. Ja, so heb ik toen uitgevonden, oké, deze programma, dat gedownload, was ook een proces van, je ken je over die rechten zien van die skins en het is baie goed man als je nu dieper in dit moet gaan. Ik ken niet, maar die ding lijkt dan niet zoals die man zit ding. Maar dat is een knopje wat je moet drukken, laat je nou diezelfde lijkt. Zo heb ik baie begin YouTube ook gebruikt, net om in die ding te komen. Sharp. Dan, zoals hij vroeger genoemd heeft, ik kan niet wachten om bij de huis te komen. Als ik bij de huis kom, om net die programma op te maken en te spelen en zo aan. Ons heeft het ding gehad, wat ons als groep na school bij een huis gegaan het. Nou, hij heeft ook gekend van die programma. Dan gaan we ons mixen, dat is het like Friday After Work, DJ Ends, volume 1 en wat en zo aan. Zo, dan is het de ding op die school praten nu nee van Ends mix is gevaarlijk. Dat zeggen nee, ik heb een andere braaf van mij gehad, morgen is van Ludres. Nee, morgen zijn mix is beter als Ends en dan dat is niet lekker man. Zullen competeren of zo? Fijn, toen kwam ik 1 jaar windhoek toe. Dat was best baie bekend moest. Toen kreeg ik mezelf bij een houseparty, dat is een laptop. Nou, die wordt nu begin van gepolished. Toen zei ik, nee man, kom ik speel en zo had ik net gegroeid. Waar ik redig kan zeggen, die DJ-carrière, of niet, ja, die carrière heb ik redig gezien dat raak ernstig is. Toen ik graad 12 bij een club gespeeld heb, nou, dat heeft baie gehelpen volgens fondsen en zo aan. Toen zie ik, nee man, die ding wat ik van hou, betaal. Oké. Tot ik een kans gekregen en er is net zo gegroeid. Ik heb voor de eerste keer windhoek toe weer gekomen na een lang tijd nu. En toen kreeg ik officially een kans bij Chilas. En er is net gegroeid van daaraf tot waar ik vandaag zit. Zo dat elke stap, dat het net zo opgegaan man. Kan ik basis zeggen. Zo ja, dat is wat ik kan antwoord voor je op tijd. Een mens kan een carrière van dit maken. Een mens kan, zoals jullie twee, is nou klaar op een level. Nu wil ik oorschuiven naar die level toe.
Wat is die grootste sacrifices wat julle moes gemaak het? Kyk hierso, daar was mos negativity en al die goeters gewees. Jy mense gee al die woorde. Ja. En ons almal is groot gemaak van ouers wat vir ons sê, wat vir ons vertel van die Here. Wat ons reg groot maak. En op 'n einde van die dag het ons die bal in ons hand om te sê, wil ek hierdie pad gaan of wil ek hierdie pad gaan? Ja. So wat is die grootste sacrifice wat julle moes gemaak het die dag toe julle begin met selection? Ek sal sê een van ek voel daar's 'n paar is net nou in die oomblik kan jy nie aan alles dink nie, maar die ene wat die ding wat reg het na my kop toe gekom het is die gemaklikheid van 'n salaris wat ons gekry het. Van ons was resident DJs by 'n klub gewees. Die in die industrie wat ons in is nie altyd wat jy jouself vind in 'n posisie wat jy 'n vaste maandelikse salaris het. Ja. Dat is altyd 'n ding van of 90% van die jongens daar buite is 'n ding van nee, kom ek kyk hoe maak ek die man. Isula daar crazy maar jou goedjies by mekaar en elke maand dan maak jy dit maar uit en dan jy jouself tot op 'n punt. Maar ons het in 'n baie goeie geleentheid gekom waar ons 'n vaste salaris gehad het vir 'n baie lang tyd en toe was dit dat die tyd gekom wat ons het 'n groter prentjie vir onsself gesien man. Ons het 'n groter toekoms vir onsself gesien. En dit het by 'n punt gekom waar ons moes besluit het, gaan ons nou in hierdie bootjie bly waar ons nou gemaklik is en ons weet alles is lekker en ons kry alles wat ons nodig, maar ons weet daar kan meer wees of gaan ons vir meer gaan, daai risk vat, hierdie gemaklikheid opgee en ons hele toekoms op die ding sit wat ons weet gaan werk. En ek voel die ding wat dit vir ons maklik gemaak het is, soos wat Ens nou net gesê het, hy's 'n mens wat hy voel hy kan enigiets doen wat hy sy kop na sit en hy is een ding wat ons in common het. As ek voel as of ons albei voel as ek my alles in die ding insit. Ja. Ek is nie die eerste mens wat dit doen nie. Ander mense het dit al gedoen. Hoekom kan ek nie? Yes. En toen het onze volle hart in het gezet en die rest is historie, ja. En is daar 'n tyd in jou lewe wat jy gevoel het net terwyl julle twee saam besig is met selection om dinge te bestuur, om reëlings te tref, soos kunstenaars wat julle al gebring het van Suid-Afrika, is daar 'n tyd wat jy gevoel het ek wil opgee? Ja. Jy het nog nie so gevoel gehad nie. Kelle net jy so gevoel gehad. Om te sê man, ek is nou net moeg man. Ek kan nie nou meer nie. Jy stres soveel erg. Dit alles is stres. Om 'n event by mekaar te sit, ek gaan nie vir jou lieg, is stres. Dit lyk baie maklik, né? Tot soos ek hier sit, is ek gestres. Ek weet gestres. Maar soos ek kom ek antwoord gou op die vorige vraag wat jy gevra het, volgens die sacrifices en negativiteit en so voort. En ek sal sê die sacrifices tot ons by hierdie punt gekom het. Baie mense wat ons moes afgeskryf het. Baie close mense wat ons moes as vriende afgesny het en gesê het, okay, kyk, ons gaan nou net fokus aan die pad vorentoe as ons twee. So daar's baie mense wat ons along the way moes verloor het en so aan. Maar as dit by die ding kom van opgee, kan ek eintlik sê dat was 'n dag waar ek so gevoel het. Ek ken nie wat dit is om te sê nie. Op die kyk, ek wil sê ja, daar was al 'n tyd gewees, maar in die sens van ek is baie anders groot gemaak. As jy vir hom vra, ek is die eerste mens wat okay, ek sal nie sê die eerste mens nie, maar ek is een van die min mense in my familie wat besluit het om 'n ander roete te gaan. My hele familie is mense van corporate wêreld, nee, na skool studeer, kry jy 'n werk, bou jy op in die werk, jy jou maandeliks salaris wat. Daar is nie baie mense in my familie wat dit doen het nie. So die manier wat ek groot gemaak is in 'n manier van nee, jy skool, dan studeer jy, dan kry jy 'n werk. So dit is wat in my kop ingesit is van my ouers. Niks teen hulle nie, is die beste wat hulle geken het. Maar om weg te breek van daai af en in hierdie lyn te kom waar daar baie onsekerheid is. Daar ek sal nie lieg, daar was tye gewees wat ek sal gesê en dink jong is die regte pad. Is die regte pad wat ek moet volg. Want ek ken nie die pad nie. Maar dan die ding op daai wat altyd vir my gered het is die vriendskap en die bond wat ons het van waar ek miskien sal 2 keer dink sal hy vir my sê jong my bra. Kyk, jy so 'n groot man op 'n van die dag jy kan nie besluit maak, maar dink net bietjie daaraan. Dan sê vir my net die en kyk wat het ons hier gemaak. Kyk wat ons hier gemaak.
Jy kan nie vir my sê jy sien nie 'n toekoms in dit nie. Maar as jy nie wil hê, is fyn, is reg. As jou keuse einde van die dag, as sal jy my oop bietjie oopmaak en as dan jy kan as jy jouself in 'n ding en dink, is baie swaar om 'n uitweg te sien. Dan kom daai vriend en dan sê jy, "Jong, my braai, jy's nou eintlik besig om Tom goed te praat." Ja. Kyk dan hier en hier waar ons gemaak het, as jy van nee man, dis like dit. Wat vertel ek aan myself hierso? Dis dan nie waarheid nee man, kom ons gaan verder, kom ons doen die ding. So ek voel dit is normaal om bietjie doubt hier en daar te hê. So ja, is normaal om bietjie doubt hier en daar te hê, maar dis waar dit nou inkom waar jy iemand op jou kant nodig wat vir jou kan ophelp. Definitief. Ja. Ja. Ja, 'n mens het iemand nodig. Ja. Wat vir jou net kan hy dryfkrag gee en sê, nee man, nie bra man. Kom ons push net bietjie. Ja. Nou eens en tel en ek het 'n vraag vir julle. Hoe hanteer julle kritisisme en mense se negativiteit? Criticism. Ek sal meer sê dat criticism is 'n goeie ding. En ek as 'n mens, daar sekere criticism en negativiteit wat ek sal neem en sommiges van dit sal ek doofskiet. Hulle sê vir 'n hond hoef nie vir elke hond te blaf nie. Ja. So ek sal sê dit hang af net hoe jy dit vat. Is dit iets wat jou kan motivation gee? Jy kan my miskien nog afbreek, maar ek vat dit as motivation. Maar dan is daar ook mos 'n persoonlike criticism. Yes. So dit hang maar net af. Basies, ja. Kellen vir jou? Ek voel 'n groot part van ons sukses tot dusver is van criticism af. Van toe ons event begin het ons iets gedoen wat baie mense nie gedoen het nie. Ons het direkte interaksie met onze customers gehad, die mense wat na ons event toe kom in die manier van ons gaan self tot by jou wees en ons deliver jou ticket vir jou. Ja. En in die 2-3 minute wat ons by jou is, sal ons vir jou vra, nee, wat is jou favorite musiek? Was jy weer vorige event geweest? Hoe voel jy oor dit? Nee, dat sal jy kry daar mense maak oop. Nee, dit was nice geweest, maar die. Dit is eintlik 'n baie goeie ding, nee. Ja. Om te hoor wat soek mense eintlik, want dit help ook jy gaan speel en dan is dit iets wat mense nie van hou nie. Verstaan jy? Jy is maar nou net hier in jou kop, jy voel jy's die beste in die wêreld, Ja. maar dit is eintlik nie so nie. So om jouself oop te maak na hy toe. Ek voel die criticism of kritiek is 'n slegte ding nie. Dit is 'n goeie hulpstoot in die regte direksie as dit goed gedoen word. Baie belangrik. Kellen, hoe vat jy negativity rondom dit wat jy experience, mense se negativiteit wat altyd miskien sal kom na julle toe, ag man, moenie dit doen nie. Doen liewer dit. Hoe vat jy daai negativiteit? Negativiteit in daai manier ek ken nie. Ek voel dit is 'n aanmoediging van daar's iets wat ek vroeg in die lewe geleer het, toe ek op skool was of iewers in daai tyd het ek geleer dat as jy iets doen en jy kry nie 'n sekere tipe negativiteit of daar's geen negativiteit, niemand worry oor wat jy doen nie. Niemand sê vir jou, nee maar wat jy doen is nie reg nie. Ja. Nee maar ek hou nie van wat jy doen of wat. Niks van daai nie. Dan doen jy iets verkeerd. Yes. Dan doen jy iets Ek verkeerd. stem 100%. As jy die regte ding doen, dit bring altyd negativiteit op in iemand in. Dit sê nou nie die mens iets om te sê. Ja, ek sê nie daar's iets fout met die mense of die mense is teen jou of ietsie. Is net jy kry daai mense wat maar net so is. Ek wil julle nog gevra, glo julle in daar is maar net mense wat negatief is. Definitief. En hulle weet soms self ook hulle is negatief. Ja. Okay, jy vra nou vir my 'n vraag. Jy vra vir my. Ja. Daar is definitief mense, selfs in my musiekbedryf wat ek doen. Vandat ek begin het met my eerste song wat ek geskryf het ek by die huis gekom en my ma is kerkmense. Ons is in die kerk en my ma vra vir my, "Boetie, hoekom skryf jy nie 'n kerksong nie?" En daar is 'n negativity daai, verstaan jy? En in plaas van support vir my in dit wat ek doen. En ek het my naam daar buite gesit. As mense wat my ken, okay, daar's mense wat my nie ken nie. As mense wat my glad nie wil ken nie. Drie van hulle, verstaan jy? So negativity is 'n goeie ding en vandag het ek hoeveel songs daar buitekant. Daar's kinders wat na dit kan luister. Daar's groot mense wat kan relate na dit. Ek was nou so 'n tydjie terug was ek by 'n event gewees waar die vrou van my die volgende dag SMS en vir my sê, my kinders het hele tyd as jy miskien so op bykom stap, het my kinders vir my gevra, "Mamma, is dit daai ouetjie wat op ons TV sing altyd want hulle kyk mos op die TV." Nou sien jy, dit gaan vir almal. Nou mense sien dit weer nie in daai opsie in op daai lig. Sien mense dit nie, maar die kinders ewen kan dit sien en dit inspire weer vir hulle. Ja. Verstaan jy?
Van dit wys vir hulle dit is moontlik. Dit is moontlik, ja. Ja. Ouens het julle challenges gehad wat julle geface het met die eerste selection wat julle gedoen het. Ja. Ja, ik zal zeggen, ja. Yo, ik was baie bekommerd in die sens van, zal mensen in dit geloven? So, als ik kan, kom ik zeggen hoe dit begin het, ons het die idee gedenkt. Mensen het altijd gevraagd, ons kijkt ons Clint, Jal en Milo's mixen en zo aan. Maar dan vragen mensen, hoe kom ik jullie ook mixen niet volgens zeker Khaled of wat? Ja. Dan zal ik een Khaled praten tegen ons. Ons het eerst een deep house gedachte gehad. Nee man, kom ons beginnen met deep house. Nee maar dat was klaar, dat Sunday therapy was klaar daar. So, kom ons try om, als ons van onze mensen praat en hoe ons groot geworden het, is ons nou obviously old school en R&B. En toen zei ons, nee man, ons zal dit doen. Sharp. Kom ons met die hele plan op, stuur ons invites uit. En met die invites, ons misschien zo 300 invites uitgestuurd. En hier is ons bekommerd, jong, zal die mensen opdagen. Ja. Zal die mensen houden van die ding. Jong, geld en is klomp goede wat net op die punt daar was. En toen dagen mensen eventually op. So, ons het een groot bekommernis gehad om te zeggen, zal die mensen sal die mense komen. opdagen. En zal die woord wat hulle van hier af wegvat, zal het goed is of zal het slecht wees? Ja. Ja. Ander ding ook, ander challenge wat ons ook gehad het, onthou hoe langer ons gesukkel om 'n venue te kry. Ja, dat was ook een van die Dit is challenges. nou nie 1 of 2 weke nie, ons het maande gesit om 'n venue te kry. Van ek voel net ons het die perfectionist ding in ons. Ja. Ek wil nie 'n event doen en dan dis nie 'n sukses oor die venue nie. So ons wil kind of sort of alles moet align, mooi venue, mooi tyd en al daai goede. Kijk maar, als je ook die gedachte hebt, als je die mindset hebt, om te zeggen, ik zoek een perfecte ding. En als ik ook niet kan krijgen, dat doe ik ook niet. Ja. Van op een van die dag, zoals Enta gezegd, wat is een woord raad die mensen van die Ja. dag? Is die een gemors event geweest of is het een top event? Ik kan niet wachten voor die volgende hier en die verstaan je. En ongelukkig voel ek ons is in 'n besigheid waar public opinion baie saak maak. So dit is belangrik. Ouwens, om nog goed terug te komen naar hierdie hele episode toe. Hoe kom ons hierdie episode vandaag doen? Julle is 2 jong mannen, wat julle is 'n droom gevolg het. En ek wil klem sit op droom. Daar's baie jong ouetjies daar buitekant, jong dames daar buitekant, wat nie weet wat om volgende te doen in hulle se lewe miskien. Of hy het getry sy droom volg, maar dit werk nie uit nie. Jy het jou droom gevolg, dit het vir jou gewerk. Wat het jy gedoen? Wat het jou gemotiveer om jou droom te volgen? Ik zal een kort zeggen, aanhoor is een winnaar. So, als je erg iets wilt doen, geloof dat je dat kan doen. Bid op dat. En hoe kan ik zeggen? Alles begint met de droom. En ik voel, als je dat kan denken, dan kan je dat doen. Ja, dat klinkt wel groot als ik het zo zeg. Als je dat kan denken, kan je dat doen. Maar niemand is gelimiteerd tot naar iets. Nee, verstaan je? So, mijn ding is altijd, ik zal vertrouwen in Here sit, bid oor die ding. En ik zal net mijn hart volgen. En ja, like, dat is wat ik kan regtig zeggen. Ik kan het doen. Ik kan het doen. Ik geloof bij in mezelf. Ja. So, ik zal voor enige mens dat buiten zeggen wat een droom heeft. Geloof dat je dat kan doen. Yes. Geloof en vertrouw. Dat is, en dan zal ik derde zeggen, discipline is een baie groot ding ook wat met dit komt. Ja. Kijk, einde van die dag, jammer om het nou zo bloot te stellen. Ik voel het komt er neer af op hoe graag wil je dit hebben. Van als je iets graag genoeg wil hebben, zal je een plan maken. Je zal iets iewers uitfigure. Als je nog niet geld hebt, daar is goed wat je kan doen. Zoals daar is mensen wat een werk gaan krijgen. Net om geld in te krijgen, zodat hulle die dan kan supporten. Yes. Dat is altijd iets wat je kan doen. Voor mij persoonlijk, ik voel in een manier, ik heb die keuze gehad als om die droom te volgen. Van, met alles wat ik probeer in mijn leven, daar is niet die één ding wat mij geplaatst. Daar is die één ding wat altijd op mijn kop is. Als ik je goed voel, is het die enige ding wat mij beter kan laten voelen. Als ik lust het voor niks zie, ik heb nog steeds lust voor die ding. Ja. So, ik heb op een tijd in mijn leven gekomen waar ik heb niet gekend waarom te doen in mijn leven. Van, je komt bij een punt waar je moet besluiten, oké, wat gaan studeren ik? Wat voor werk gaan doen ik?
ek het nooit tot vandag toe ek hier antwoord vir daai nie. Maar ek het altyd geken ek wil die ding doen. Ja. En dit is wat ek later ook gekom het om te sê, as die een ding is wat konstant in my lewe is, die een ding waar ek oor so seker is, dan het ek gekies en ek moet dit doen. Wil of nie, ek moet hier sukses maak. Gelukkig het dit by 'n punt gekom wat ek oor 'n loop van tyd soveel goeie besluite gemaak het, waar ek my in 'n posisie gesit het waar ek my droom kan volg en geld maak. Yes. En boop dit gaan ook oor wie jy in jou lewe het. Jy moet die regte mense hê wat vir jou bid. Jy moet die regte mense hê wat vir jou sê, jy kan dit doen. Ja, daar sal mense wees wat vir jou sê jy kan nie, maar alles is ook net een mens, jy nodig iemand wat vir jou sê jy kan dit doen. Ja, jy kan dit Ja, doen. jy nodig net die regte support rondom jou. Dan sal alles baie dinge sal vir jou makliker word. Ja. Nou, ons voor ons klaar maak met hierdie episode, het ek een laaste vraag vir julle. Wat is 'n song wat nooit die crowd fail nie? As julle ken, as julle hierdie As song het speel. R&B song. Baie Dit kan belangrijk. nou R&B wees, dit kan nou hip-hop Volgens wees. zeker onze event. R&B. Volgens julle se events, ja. Ik zal zeggen, Can We Talk, Tevin Campbell. Ek het te veel om te noem. Ek kan nou vir jou 'n lys maak. Is Can We Talk, Tevin Campbell, is Lauryn Hill, Killing Me Softly, is Candy Rain, One crowd killer. is hey, Ja, net Crowdkiller, een Crowdkiller. Crowdkiller. Okay, Crowdkiller. Maak nie saak waar jy gaan, by wie se huis, by wie se kamer, Sister Bettina. Ja, ek sit te dink aan hy. Sister Bettina. Ek sit te dink aan hy ding. Ja, nee. Nou ouens, ons is nou al in die festive season in. Ons is beweeg nou in die ons het altyd gesê festus. Ja, ons is daar hierdie festus. Nou, hoe lyk julle se kalender vir die jaar nog verder? Die kalender van vandag vorentoe, volgens onze goedjies wat nou opkom, 6 December is die naaste dat wat ons nog 'n bietjie gaan ruk. Ons gaan af Rebord toe. Ja, kan land uit. Ons gaan af Rebord toe. Ons 'n groot show daarso wat ons baie vooruit sien. Dit lyk belovend om 'n baie groot show te wees. Dit is on pace om die grootste show van die jaar te wees. As ons nie onze show in December gehad het nie. Na daai Ja, zie. Na dat is ons in die kappen. Ons het edition in die kap. Samen met 7 Sundays. Ja, so ons gaan die 14de December in die kap wees. En dan die 27ste December is ons in Swakop vir Liquid Deep. Ja. daai is onze show waar Ouens, mense nou wat jy dit afsluit. noem van as julle in die Kaap in. Weet julle hoe bevoorreg is julle nie? Dat julle ek weet nie van ander DJs of ja, daar's 'n ander artist wat nou die dag in die Kaap in was, Eduardo van die Baai. Hy was nou die dag was hy genooi Suid-Afrika toe om daar te gaan. Geluk wees. aan hom, ja. Ja. Maar ek is baie trots op julle man. Ek is baie bly vir julle dat julle hierdie stappe kry, dat die mense vir julle of uitreik na julle en dat julle ons land kan gaan verteenwoordig in Suid-Afrika. Maar alle sterkte vir julle, alle beste met alles wat voor nog lê vir julle. Ons hoop dit sal 'n sukses wees en dat julle die beste van dit gaan maak. Nee, ja, baie dankie. Dit is regtig 'n eer om in die posisie te wees waar ons nou is, wat ons land so kan gaan verteenwoordig in sulke spasies so. Ja. Baie dankie vir jou woorde en ons sal ons bes gaan doen daai. Daar sê. Nee, dankie ouens. Dit was 'n baie lekker episode gewees saam met Ens en Kjallan hier so gewees in Showgear. Nou ek wil vir julle vra, as julle enige vrae het of rondom hulle of met hulle wil interact oor hulle se events en al daai dinge, praat met my, ek praat saam met hulle en ons vat dit weer verder. Maar baie dankie dat julle ingeskakel was op hierdie episode en wag vir ons volgende episode wat julle gaan sien wat ons gaan doen in die volgende episode. Sien julle weer 'n volgende keer. Baie dankie. Daar sê. Daar sê.